E takahia ana nei tama I te ara o te ao hangarau ki te hangaro Poti Karetao. Ko toku haerenga mō te International SeaPerch Competition ki Amerika. Ko te marama ka haere mātou I te May. I think it's important to our iwi, to our whānau, to our supporters, and to everyone who made this possible. So the least we can do is go over there and actually try. Te kaumā iwa ngā tau a te teirawili o Ngāti Rangiwewehi. E wawata ana kia urua ia a te wā hei kai pūkaha. Ko nei tētahi mō whakatātai tuatahi I hiri a Rotorua Primary. Ara me uru ngā kura kaipupu Māori me ngā tangata, me ngā tamariki ki te SeaPerch, me te Robotics. Nā te mea kare maha o ngā tangata Māori kua uru ki tēnei mea te Robotics. I was always smart when I was born. Then I just started getting curious, playing with things. And then I found robotics. What are we doing? Nothing, we're just working on the boat, making sure it has board. I think instilling that sort of hope and confidence in tamariki is very much needed, just definitely in these times. And if we're able to do that as a whānau and as a iwi, if other people can do that and if we can inspire other people to do that too, then I think we've done our job. Ko Putiputi Manga me tāni vili ngā māma o te tokorua nei. Hei tātāni, kāri e whakaaro ana ko tēnei hei huarahi e ratāna mātana tama. It's taught them both heaps in terms of like working together. They're both very strong-minded, opinionated, you know. Eldest of the whānau. Yeah, boys. They get that from their dads. Okay, go to your sides. Way horse. Yeah, up, down. Cool. Yeah, you're ready. Come on then, let's go test it out on the oar. Okay. Nā reira, koera tētahi o ngā whakaro. Kia hangaia he waihanga he robots e tai ai pia te whakapaipai te awa. Me tā rāua, kaha wero atu kia mātou ko te whānau. Ka haere ngā tama tokorua nei ki Maryland I Amerika. Ka kohia e ngā whānau I te 8,000 tāra mā rāua, he haerenga ka whakawhānui I o rāua pai tawhiti. The competition is important to me because I think it's a good place for learning, a good place to try and a good place to see what other people can do. Kia whakamana E tō mātou whānau, tō mātou iwi, me tō mātou me Ngāti Rangiwewehi, me o mātou kura me ngā tangata, kua awhina I a mātou ki te haere ki a Amerika. Hei te mutunga o Mei, ka haere te tokorua nei ki tā wāhi. Whioi, mo te wā nei, ka kōkiri tonu a rāua haututu hangarau. Mai o hapānapa, mā Aukaha.